khasinews Parish Mawtawar Shillong, Rakhe Sngi Burom Parish Banyngkong, haka arpo tarik risau hajar arpo sau, sngi utrai ladya ba arpo kandai. Hakani Sngi ladon rengkat lang Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, DD Archbishop jong Shillong Archdiocese, Padar Alex Asirvatham, Vicarage Superior SDS, Reverend Padar Lesman Nongtudu SDS, Reverend Padar Ambrose Lamin SDS Parish Priest, Reverend Padar Michelle Monsuja SDS Assistant Parish Priest jong khasinews Parish Mawtawar, badru ki Padar Salvatorian ki bawan bansenran lang hakani Sngi na Bangalore, Assam, Bengal, Jharkhand, bat Meghalaya. Harengkat u Reverend Padar CM Jos, Reverend Padar Jos Varika Cyril Assistant Parish Priest Maulai Parish, ki Sister Salvatorian, Sister na Belfon Community, Sister RNDM, Sister Phenomena Karakor, Sister Hospitality, Sister VSDB na Mausat Knam, bat baro ki brodar ki sister ki Plasha Khot Ngobha, bat ru MLA juga Maulai Constituency ba Bright Starwell Marbanyang, ex MLA ba PT Saukme bat baro ki Plasha Khot Ngobha. Lasdang yakani Sngi da kajing dua stem, board sa kajing kentiu yaka lama jong ka parish da Most Reverend Archbishop Victor Lingdo. Lasdang yaka mas bekhod da ka bapli yaka yeng parish ka yeng sa ki Lingdo da Reverend Padar Alex Asirvatham SDS bat la kerku yaka yeng da Most Reverend Archbishop bat kajing priang burom na parish priest Padar Ambrose Lamin SDS. Hakamas bekhod Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulalong ukongsan bat haba parya yaka ketien ublay ulaong. Kamisyon kadi kahima jong ublay balawan ra hakani ka perthei da utrai Jisu ubalong missionary Banyngkong bat ubala aibor hakikat arngut kisenran ban penpriang yaka ketien ublay bat ban penbaptis yaki breu baro haka kerteng ukpa ukon bat umensim bekhod. Bat bau Jisu undan rengkat lang bat ngi hadu bawai no ka perthei ka balawan ra ya ka jinget jingkermen jing penim bat jing siuspa ya ngi baro. Lapen pu pen peng ya ka ni ka Sngi de ki lai pu hundre ngut ki hebret ki bala priang ya Jisu ha ka sien ka Banyngkong. Ha ka no pai Sngi lapen long ya ka jingker khu do parish priest Padar Ambrose Lamin bot sa ki program le kemen. Lapan kot yakani Sngi da kajing penhiar lama bat ki kentien kublai sngongu na upadar Michelle Monsuja. Ibu penher yakani lama kum kajing pendan burom yo play yaka parish yang ibai. Nama kata da kajing pemen bakrau dan reis yakani lama na kentiu si jong banai kana ke burom yo play. Sebabnya thapti rang gajang. Inaidin thapti lang gajang. Yang kani kajing patumai palantai de kinara simen bak itia repair kilong bakoi bersuba balai yang ini kunum kenram balai yang kecil baro background Khubor chumi na kecil stage chumi ipani kene berulang down press to try chumi amen. Tapi lan ditanya wajib itu jong keimlang hasalang api kis lompa kilong kme samla bat hybrid baro hagani Sngi kabadak da kajing kmen kabashai pnai gadi Sngi
ngadap tak kerja semua yo play dragon nama kerja kerku kerja yang ni ha kene ke Parish Parish Mawtawar. Ngira kenjok nyau benai lai Sngi bentak kasi. Yang ibu pada play ulah yang rengkat bangi na bentak di kam baper. Kerpang hak wila bentak kasi bu kene kejiksa kan mau junom hak ke Parish jengi ya kene ke yengsa jengi ke lendo iban syarai ha kakerte upa barukon barumen sembakoi kajing suputrai kandan ringkat bat pi baro go henmen ko para join Khubor Banyngkong kinong po knang balong ke belakre balaniam ye kajing maya bakoi ka jingkuli na kakitab ni saya kalalong kamon try ban ompen mong yau te ula pengat yau ha ka jing jenja abau pelong ya lade ka jing terwa na ka benta ka pok pun sayo i yala ki kuon dikseu pun sa penjalan yala ka jing im kamon jong try kan sampan bah hakti jong un sayo i yok so ka jing kordet amesim jong u bat un sas ngawun da ka jing sa jong ni uriu hok u shakri jonga un saman hok ha ki babun bat un sakit ya ki pok ki jongi ka tin jong trai Hakani kasi ka bakraw jang kabalan menta kasi barash tulok ka patay kasi ka bakraw si utray mission hakani kasi utray mission kapet usan yang ibaro ke ay kata ka mission te ka jahima aj ublay melawan ra ka patay jangi utray jisu ubalaw missionary benitong ubalaw ra ya ka cingeng kacing pem, kacing suspa yang ni baru aru ikan di Khubor hati senra. Gospel cu Matius aku prakat prado apa? Kau kau bakrau tam cu Yesus ke bakhado. Juru gospel cu Markus kan riu katan katpra. Yesus la kau di kadwe nuat senra. Rai ke Khubor kire nama kata sedijai penriu baru. Belong yaki kisenran cenga penbaptis yaki hak ten pau pun bermesin bakor bagan nyai dan dapat pi barbor hadu ko waino ka perthe jauh nembar bu bakharu kan long hame play pa budun por hak kirok ko me chung men sim bakor baro ka burom bakatiro Juno la Juno. Kana majmuai Arspa Henry. Oh
Sngi Burom basuk ian, ringan ni ayah jiwan, tidak jingit fasisya, beyon nang Khuborjylla. Bosco